ku mbuga nkoranyambaga ku bitangazamakuru bitandukanye yaba iby'imbere mu gihugu cyangwa mpuzamahanga. Inkuru iri kugarukaho ni ya Visit Rwanda ku makipe yasanzwe itera inkunga. Iyi kampeni yo mu Rwanda imaze kwamamara bitewe n'amakipe bakorana, yaba ikipe ya Arsenal yo mu gihugu cy'Ubwongereza, Atletico Madrid mu gihugu cya Espagne, FC Bayern Munich yo mu gihugu cy'Ubudage ndetse na Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Aya makipe yose uko arane yamaze kugira mu mikino ya kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League iyi sezo ya 2025-2026. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, nyuma yuko aya makipe yose yikarifiye mu mikino ya kimwe cya kabiri, yagize ubutumwa ayagenera. Ari nayo mpamvu tujanga ngo tubasubiriremo. Nitwa Pasi Govinda, nguhaye ikaze cyane hano kuri The Quick Times News. Icyo tugusaba kiroroshye, kanda subscribe ubundi dukomeze tubane. Ubundi Visit Rwanda ni kampeni y'igihugu binyujijwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubukerarugendo RDB, aho bafashe gahunda yo gufata amakipe afite abafana benshi yaba ku isi mu mikino igiye itandukanye kugira ngo bamamazemo ibikorwa byabo, ariko bishingiye ku bijyanye n'ubukerarugendo cyane. Aho bafashe amakipe atandukanye arimo ikipe ya Arsenal mu gihugu cy'Ubwongereza, ikipe ya Atletico Madrid mu gihugu cya Espagne, ikipe ya Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse na Bayern Munich mu gihugu cy'Ubudage. Ko tutirengagije nuko bagiye bafata n'andi makipe agiye atandukanye harimo nayo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Visit Rwanda uyu mwaka irasa naho yahuye n'amahirwe cyane, kuko aho amakipe yose bafashe ageze hashimishije. Ikipe ya Arsenal ndetse by'umwihariko yo ifite n'agahigo cyangwa nk'umwihariko uko ari nayo kipe byibuze inafanwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Arsenal iyi season ya 2025-2026 iri guhatanira Premier League ndetse binageze mu mikino isa naho ari ya nyuma igifite amahirwe. Ikipe ya Paris Saint-Germain yusa naho ubundi gutwara igikombe cya championnat mu gihugu cy'Ubufaransa bisa naho biba bishoboka. Ikipe ya Atletico Madrid nayo nk'ikipe isa naho itari imenyereye gutwara ibikombe, igomba kugenda ireba uburyo yakwigaragaza mu marushanwa yo ku bugane y'Uburayi. Uyu mwaka irasa naho nayo bihiriye kuko bigeze imikino ya kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League. Ikipe ya Bayern Munich gutwara igikombe mu gihugu cy'Ubudage babisa naho ari itegeko, mu gihe ayandi makipe nyine nayo aba agenda areba uko yatwara ibikombe. Iyi sezo rero muri UEFA Champions League birasa naho noneho byabaye amata n'amavuta. Tariki 14 ndetse n'itariki 15 yabaye amajoro atazibagirana ku bakunzi b'umupira w'amaguru, ariko by'umwihariko abafana bakipe aterana n'u Rwanda, by'umwihariko ku makipe akorana n'u Rwanda muri gahunda ya Visit Rwanda. Kubera ko ku tariki ya 14 ikipe ya Atletico Madrid yo mu gihugu cya Espagne yakinaga umukino wo kwishyura na FC Barcelona mu mikino ya UEFA Champions League, mikino ya kimwe cya kane. Ari umukino wo kwishyura mu gihe umukino ubanza wari wabereye ku kibuga cy'ikipe ya FC Barcelona. Ikipe ya Atletico Madrid yari byarangiye itsinze ibitego 2-0. Ku mukino wo kwishyura Atletico Madrid yasabwaga ibintu byoroshye cyane, kwari ukwihagararaho kugira ngo barinde ibyo bitego byabo ubundi bisanga mu mikino ya kimwe cya kabiri. Babikoze neza ubwo babanurwaga igitego ikipe ya FC Barcelona, gusa bidatinze Ademola Lookman aza kukishyura. Nubwo Barcelona bitayibujije guhita batsinda ikindi gitego, ariko baza kwihagararaho kudatsindwa ikindi gitego, bituma bikarifiya mu mikino ya kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League. Mugenzi wabo ubwo mu buryo bwa Visit Rwanda ngo ndavuga Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa, nabo bari baherekeje ku kibuga cya Liverpool. Nubwo bitari byoroshye, ibitego bibiri bazatsindiye mu gihugu cy'Ubufaransa nabo basabwaga kubirinda ubundi bakisanga mu mikino ya kimwe cya kabiri. Babikoze neza, aho kwihagararaho babishoboye. Igice cya mbere kirangira ubusa ku busa, ndetse mu gice cya kabiri ikipe ya Paris Saint-Germain ikajya inyuzamo ikazamuka ikagerageza uburyo nubwo bitayikundiye kugeza ku minota 76, aho ikipe ya Paris Saint-Germain yafunguye amazamu n'ubundi itsinda igitego cya gatatu, aho byaje no kurangira mu minota y'inyongera batsinze ikindi gitego cya kabiri. Birangira basezera ikipe ya Liverpool ku giteranyo cy'ibitego 4-0 bisanga mu kintu kimwe cya kabiri, aho abafana
abakunzi bayo ndetse natwe dukorana nayo nka Visit Rwanda twaraye twishimye tuvuga tuti amakipe yacu dufana uburyo bwa Visit Rwanda yamaze kugera mu mikino ya kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League. Biranashoboka cyane yuko twatwara igikombe burya. Buri mukunzi w'umupira w'amaguru wese yarasigaje yerekeza amaso ye ku munsi wo kuwa gatatu tariki ya 15 kwezi kwa 4 2026. Hagombaga kuba imikino ibiri yagombaga guhuza ikipe ya Real Madrid yagombaga gusura ikipe ya FC Bayern Munich mu gihugu cy'Ubudage, ndetse ikipe ya Arsenal ikakira Sporting Club de Portugal yo mu gihugu cya Portugal. Ikipe ya Arsenal kwihagararaho byari byo byonyine bishoboka kubera yuko bari bafite impamba igitego kimwe bakuye mu gihugu cya Portugal. Ku bakinnyi batari bafite barimo Bukayo Saka, Ricardo Calafiori, William Timber, Julien Timber ndetse n'abandi barimo Bukayo Saka ndetse na Martin Odegaard barabishoboye, ndetse baza kunganya ubusa ku busa n'iyi kipe yo mu gihugu cya Portugal, aho ikipe ya Arsenal yakomeje mu mukino kimwe cya kabiri itsinze igitego kimwe ku busa kuri aggregate, ndetse ikipe inandika amateka yo kuba ari yo bwa mbere ikoze back to back record yo kusura mu mukino ya kimwe cya kabiri mu myaka ibiri yikurikiranya. Iyi kipe ifanwa n'abanyarwanda benshi ndetse n'abanyafrika benshi yanditse amateka ndetse inaraza neza abakunzi bayo, aho yari isubiye umukino ya kimwe cya kabiri, aho bongeye kugerageza amahirwe nyuma y'uko mu mwaka washize bari basezerewe n'ikipe ya Paris Saint-Germain muri iyi mikino n'ubundi, aho byaje kurangira Paris Saint-Germain inatwaye igikombe muri iyo sezo ya 2024-2025. Arsenal mu rugendo rwayo rwo gushaka byibuze igikombe kiri main mukino isakina muri iyi sezo, mikino igenda igabanuka gake gake, aho kugeza kuri ubu ngubu bagomba gukina n'ikipe ya Manchester City ku munsi wo ku cyumweru, aho bagomba kwisobanura ku gikombe cya shampiyona yo mu gihugu cy'Ubwongereza English Premier League. Aho byari bikomeye ni mu gihugu cy'Ubudage, aho ikipe ya Bayern Munich yari yakira ikipe ya Real Madrid. Real Madrid nk'ikipe imaze gutwara ibikombe byinshi muri iyi mikino ya UEFA Champions League yagombaga kureba uburyo nayo yakomeza mu mikino kimwe cya kabiri, cyane ko muri La Liga basa naho batakaye ku manota 9 ikinyuranyo ari hagati yabo n'ikipe ya FC Barcelona. Real Madrid abakinnyi itari ifite si benshi, gusa ab'ingenzi umuntu yakubwira harimo Rodrigo Goes, Aurelien Tchouameni wari ufite ikarita y'umutuku, Raúl Asensio umudefenseri ndetse na umuzamu wabo Thibaut Courtois umubirigi wagize ikibazo cy'imvune igihe kirekire. Ikipe ya Real Madrid yanatangiye neza itsinda igitego ku munota wa mbere, igitego cyatsinzwe na Arda Güler. Kutabidaciye hakanya kanini ikipe ya Bayern Munich yahise kishyura igitego kishyuwe neza cyane na Alexander Pavlovic. Uko umukino utazamukaga, umukino wagombaga kugenda uryohera abakunzi bamwe na bamwe b'amakipe atarari gukina, barimo FC Barcelona yari yamaze gusezererwa, ikipe ya Manchester United itaraje muri iyi mikino, ikipe ya Chelsea yasezerewe mu mikino ya 18 ndetse n'abandi barimo n'amakipe yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ikipe ya Bayern Munich yaje gukomeza kotsa igitutu, nubwo bidaciyeho mwanya munini yaje no kwishyura igitego mbere yuko igice cya mbere kirangira. Ikipe ya Real Madrid yatsinze igitego cya Kylian Mbappe, abafana ba Real Madrid bajya mu bicu, ndetse abafana b'ikipe ya Bayern Munich batangira kwibaza ibigiye kubabaho ku kibuga cyabo. Igice cya kabiri cyaje gitandukanye, nubwo cyazanye n'imibare myinshi. Real Madrid nk'imwe mu makipe afite uburambe mu kwishyura ibitego ndetse no gutsinda mu buryo busa naho utari bwitezwe, yakomeje kotsa igitutu, gusa ikipe ya Bayern Munich nayo igakomeza kugenda yihagararaho binyujije mu bakinnyi bayo b'abahanga ndetse banakomeye bari no mu bihe byabo byiza. Ko abo ngabo umuntu yakubwira ni nka Luis Diaz, Michel Olise, Joshua Kimmich, Harry Kane ndetse n'abandi. Kugeza ku minota y'inyongera ikipe ya Real Madrid yari gifite amahirwe yo gukomeza, cyane ko bagombaga kwitabaza iminota y'inyongera ya extra time. Minota ine babahaye, ikipe ya Real Madrid yabonyemo ikarita y'umutuku yahawe Eduardo Camavinga, ndetse ibintu bisa naho bibanye urusobe, kugezaho ikipe ya Bayern Munich yabatsinze ibitego bibiri mu minota y'inyongera
irimo igitego cya Harry Kane ndetse na Michel Olise. Inzozi z'abafana ba Real Madrid ziza guhita zisubira irudubi. Bayern Munich yasanze ayandi makipe arimo Arsenal, Atletico Madrid ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain mu mikino ya kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League iyi sezo, ndetse bagomba no kuzahura tariki 28 ndetse na 29. Uko gahunda ya kimwe cya kabiri iteye, ikipe ya Paris Saint-Germain izakira Bayern Munich tariki 28 saa 3 z'ijoro ku kibuga cy'ikipe ya Paris Saint-Germain Parc des Princes. Mu gihe bukeye bwaho tariki 29 ikipe ya Arsenal izasura ikipe ya Atletico Madrid ku kibuga Wanda Metropolitano ku isaha ya 3 z'ijoro. Ndagushimiye cyane. Yitwa The Quick Times News, nitwa Pascal Vinda.